Туғандар, ассаламу алейкум, амансыздарбы? Бүгін число 10 август 2025 жыл Ноқат мал базарында. Туғандар, бірден лайкты басыңыздар, комментарийға жақшы ой пікір қалдырып, достар менен бөлішіп, саат 6-дан 10 минутта өтті туғандар. Лайктардан басу үшін біздің каналға туғандар сөзсіз қаталып қоңыздар. Сіздерге ардайым пайдалы қызықты видеоларды шығарып тұрамыз. Уже базарда сағынудар өте көбейіп қалды. Бағасы қандай болып қалды екен көреміз. Мынау тұрпақ урғачы 85 мыңға бағыл бербейді алыр. Тұрпақ урғач екен. Жалғыздар нарық. Білбеймін, мұнан дағы бағыл. Жақсы ба? Қырсыз ба? Отелер тапсыра өткенде. Қырсыз ба? Тұрпақ еркек екен бұл? Қанша бағалыңыздар? 90'dan kişine ötü veringler. 90'dan ötü ver деп тұр. Тұрпақ еркек екен, Қаншаншы баласы бұл, Екінші баласы. Sütü қанша бар екен, Касасы дәлі кішіне екен, бірақ. 90 қазмады өтіп бер депті. 90 қазмады өтіп бер дептір. 180-ден 87-88-де оқшайды. Тұрпақ еркек екен, тарғылуы. Пұлы қанша екен аға? Бағытасы ба? Қанша өріп қойдыңыз? 101. 101? 101 мың. Тұрпақ еркек. Тұрпақ қаншаншы баласы? 4-ші? Sütü қанша бар екен? Sütü? 5-6. 5-6 sütü vardı. 101 мың bağlı. Balam tart koy balamı. Oldu. Тұрпақ урғач екен. Пұлы қанша екен? 120 мың. Тұрпақ урғач. Қаншаншы баласы бұл? 3-ші баласы. Sütü қанша бар? 8. Mal yaman arzan. Aslında satış mal alған. Базар қанша бағылды? Баға берді бе? Қанша? 90. 90 мың. Тұрпақ еркек. Қайсын бағылтастар? Нан бәс бе? Наны ба? Қанша өріп қойдыңыздар? 72 мың. Тұрпақ урғачы ба? Урғач екен, Тұрпақ урғач. Бірінші баласы ба? Жаңа açma екен. Sütü қанша бар екен? Sütü білбейін дейді. Болды. 5'lik bir olsa gerek. Кейінгі мұнаны қайсынсын бағыттат екен, сұрайлычы? Қайсын бағыттастар? Мұнаны? Қанша өріп қойдыңыз? 88 bin bir. 88 мың. Тұрпақ урғачы ба? Urgaç torpaq. Урғач. Қаншаншы баласы екен? 3-cü balası. 3-ші баласы. Sütü қанша бар? 5-6 sütü vardı. 3-ші баласы 85 мың бағылтат. Тұрпағына. Çalay o. Buna urgaç erkek mi? Erkek. Bu kaça pulu? 100 mi? Bu yüzden yaşı ötüp kaldı okuyla. Yok, yaş. 4 tutulan. 4-cü balası? Kaça ötü pazar? 80.
81 min bu. Men atayım bugün arzan jaktan başladım. Sağ olunlarda. Like'lardan basınlar tuğanlar. Katta alıp buyursa. Kaysın bağladınız? Aman. Kaç verip koydunuz Jasper? Salamat. 125 verdim. 125. Turpak erkek mi? Evet, erkek. Kaçıncı plası bu? Üçüncü. Üçüncü plası. Jasper nasıl? Dokası. Sütü kaç altı ne var? Sütü 4-5 litre. 4-5. 125 bin bay oldunuz ha? Az öyle bilgiler vermeden tutuyor. Azdır dal momentde kança verişin bilbeyin deyt. 125 bin bağlıqda turpak erkek. Üçüncü balası deyt. Mazırınça bunlar hem boğaz kısırı belgesiz. Kaç ekan bu? 100. Turpak urgaçı bu. Urgaçlar. Kaçıncı balası bu? Üçüncü balası. Üçüncü balası. Sütü kança var eken? 6. Sağır geçtiği biriyim. 6. 6 sağır geç. Birinci balası deyt. Bu bağıldığı bazar kança verdi? 5 sadaka. Kança ayta ver? Balada sıraçta iyiydi. Öyle sıraçta. Kança bir 85 verdi mi? Verişti. Falan. Yakınayda geleceğim mi? Bir ekmek fayda çıksa öyle. Kaysını suradınız? Kança verip koydunuz? 111 carım. 111 carım. Turpak urgaç erkek? Erkek. Erkek. Kaçıncı balası hava? Birinci çeker. Birinci balası. 111 carım. 111 canım minge. Sütü kança var hava? Sütün bilbeyin de çeleden geltir ne olur uydu. 111 canım minge bağılda turpak erkek. Turpak erkek. Na urgaç iken ha? Buna urgaç o? Bu kança pulu? 115. 115 bu. Kança oldu? Alındı bu. Kança oldu olmuş. Ne bu da 100 bol da koydu. O topa erkeğe geldi. Haydi. Turpağı urgaçı uylar kıyla bağısı taştaptır. Bu da erkek turpakları 110'un tegerek oldu. Malga qarab, sütün bergenine qarab, bağısı arğanday. Bırak öte köp malçı. Ona dağala geri otar mallar. $74 bin. Turpak urgaçı bu? Erkek. Kaçıncı balası bu? Birinci balası bu. Birinci balası. 74 bağılta degen. Yok. Bu yüz kişine rağmen. Oy. Oskan'a mesaj yaptı. Uje mallar gelip. Buraya başladı. Tıgılıp kaldı bu herhalde. Kaysını kança verip koydunuz? Ne kavu? Ökövü ne bu? Kançadan? 153. Bunlar ökövü? Bunlar mı? Bunlar ökövü ha? Turpaklar urgaçı bu? Bunlar erkek mi oldu? Ha, onu bilbeyin deyt. Ökövün 153 dedi mi? 153 mi? Bu yerdə tar boltat. Çaxşaylı tartayın desem. Turpa urgat erkek. Erkek be.
Qancha berib qo'ydingiz? 140 ming. Turpoq erkek. Sütü qancha bor ekan? 7. Sarkeç. Turpoq qanchalik bolasi bu? Ne oldu? Alınğanda 3 4. Ha, alıngan ha, oldu. Alıngan deydi. 140 ming bağıldı. Nereli rahatsın mı dostum? Kursansın mı? Şuncalık kızı. Ceresin mi? Kaçın bağıldı? 80. Bunağa 180 ming. Turpoq erkek ekan. Biroq u o'ta cho'ng. Hozir telefonda biraz kichkina ko'rib turadi. Negizi cho'ng. 180 ming berib o'tadi, da 5 ming berdi. 115 berib turana qizim. Sütüde de жақшылап бар süt. Mына қызылға 115 ming berdi ekan, turpoq urg'ach ekan. 20 ekan veriyoruz. Yo'q, boshqadan. Turpoq qancha bolasi? 3-chi bolasi. Sütü qancha bor? Sarkeç 6 ha? Sarkeç 6. 3-chi bolasi deydi. 115 mingga berib qo'ydi. Turpoq urg'ach bu. Uydalar yaxshi ekan. Sindi ekan. Salamlar bilan o'ta ko'p. Aylan tarqanға yaxshi mestada delar yo'q. Erkek bolar. Püştü satıldı, boldu mu? Yok. Adağılı mı? 180 milyon. Tepti mi? Kaysın bağıltaslar? Ne oldu? Yok mu ne var? Ha, nonu mu? Kança verdiniz? 170 mi? 170 mi? Turpoq erkek urg'achi? Ha, erkek ekan ha? Angus. Sen çıkar. Angus. Sütü kança var? Yo sütü 9 ya 8 litre hazır. 9 8. Kaçıncı bolası bu? Bilemem. Salmak жүрбөйсүз есептеп. Hep zaman. Kança verdin dediniz? 170 mi? Ha, 170 ming bağ verdi, berбей атат. Turpoq erkek ekan, Angus deydi. Sütü 9-8 var deydi. Biroq uyda o'ta cho'ng uy. Telefonda biraz kichkina ko'rinishi mumkin, da живой ko'rsangizlar qiydala cho'ng mal. %70'ga berбей атат. Bayağı namlı bağıldılı 230 mingga berбей atadilar. Turpoq erkek. Biroq qanchанчы bolasi ekan so'rayolmay qoldim ele. Ötüteli. Ayda 5 litre. Qancha verdiniz? 125 mi? 125 ming. Akbar. Turpoq urg'ach. Qanchанчы bolasi? 3. bola. 3-chi bolasi. Sütü qancha bor ekan? 8 bor. 8. 125 mingga berбей atadi. Yo'q ekan-ta mana. Emchaylar. Mana shoh tushadi mana. Mana. Voy jonivor turishi. 4 oy ham ishlaydi. Turpoq urg'ach. Puli qancha ekan? 160. Sütü qancha bor ekan?
9'ga. Qanchанчы bolasi? Ekinci bolasi. Turpa urgaç. Qancha berdi bozor? 142, yaxshi. Kaçın bağladınız? Ulan sağ ol. Mınau 145 mingga satılıp dur. Turpa urgaç ekan. Sütü qancha var ekan? Torpa olan sıçkadı 10 ta var. Ben bir satın ya neme ya? Bu yaş qanday ekan o'ydim bilmadingizlarmi? Ikinci bolasi deydi. Turpoq mınau 140 mingga oldi. Turpoqdan sirtqari 10 deb burun egasi. Bunu hazır hem kolunu bolup ketdi deyqandan. Olar men alıp keyin dagı birөө aldı. 140 mingga chiqdi. Notuğanlar mal bozarda, bugünkü bozarda öte mal köp tığılıp ketdi. Basqanга деле жакшы эмес жок. Бирок баасы деле мурдагыдай эле biraz түшкөнү түштү. Анан негизи жакшы мал дагы эле пул. Мына ушинтип тургандар видеобузду жыйынтыктайбыз. Лайктардан басып, колдоо иретинде катталып туруңуздар. Бизге ар дайым сиздерге пайдалуу, кызыктуу видеолор чыгат.